twerekeje mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ku itariki ya 9 Mata 2025 tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye birebana n'umutekano muri iki gihugu kikaba cyamaze kwemera ko rero cyatumye ingabo zacu zitsindwa n'umutwe wa M23 wabinyuze muri Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mudiamvita yemeye ko rero leta ariyo yatumye abasirikare bayo batsindwa n'ihuriro ry'umutwe wa M23 byagenze bite kugira ngo leta ya Kongo yemere ko rero abasirikare bayo batsindwa n'umutwe wa M23. Ndaza kukubwira bimwe rero mu byo M23 isaba rero mbere y'imishyikirano yari yose na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niki bashyize imbere, niki bifuza ku ruhande rw'umutwe wa M23 nkuko tujye kubirebera hamwe muri amakuru ku buryo uburambuye. Nyarukira munsi iyo video hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, hanyuma unakanda inzogera iri hirya kugira ngo ujye uba mbere mu kuba wabona amakuru yacu mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa. Yitwa rero Mudiamvita yabigaragaje ubwo yagiraga uruzinduko muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, rwari rugamije gutera rero akanyabugabo abasirikare n'abagize imitwe ya Wazalendo bahanganye n'umutwe wa M23. Abasirikare kandi ba leta na Wazalendo bari muri Uvira biganjemo abahunze ubwo M23 yafataga umujyi wa Bukavu ku itariki 16 Gashyantare. Hari hashize kandi ibyumweru bibiri umujyi wa Goma nawo ufashwe. Kuva rero AFC M23 yafata umujyi Obonagana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kamena 2022, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisobanurira abanyekongo ko rero zisubira inyuma mu buryo bwa amayeri kugira ngo zitegure gusubira ku rugamba zisubize ibice zambuwe. Ikindi kandi Mudiamvita yabajijwe impamvu ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihora zivuga ko zisubira inyuma kugira ngo zitegure kwisubiza ibice, ariko rero bikarangira zambuwe n'ibindi. Asubiza ko rero ikibazo cyahabaye ari uko abasirikare babayeho nabagira ati niba abasirikare babayeho nabi utekereza ko rero bazakora neza ku rugamba. Ntabwo igisirikare gishobora gutsinda intambara mu gihe kidafite ubushobozi buhagije, kandi abanyapolitike nibo rero bakwiye kunenga. Uyu munyapolitike kandi yagaragaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye aho ibintu bipfira ifata umwanzuro wo kongerera ubushobozi abasirikare. Agira ati rero niyo mpamvu twaje hano kugira ngo duhindure ibintu. Ikindi kandi mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafataga intera, leta y'iki gihugu kandi yafashe umwanzuro wo kuzamura ingengo y'imari igenerwa igisirikare n'izindi nzego z'umutekano. Mu mwaka ushize iyi guverinoma yageneye izi nzego ingengo y'imari ya miliyoni zisaga cyangwa se miliyari zisaga 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 5. Bivuze ko byibuze mu mwaka umwe bazajya bakoresha amafaranga angana na miliyari 3 z'amadolari kubirebana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri 2023 guverinoma yari yongereye ingengo y'imari y'igisirikare ku gipimo cya 300% yavanywe kuri miliyoni 330 z'amadolari zashowemo muri 2022 igezwa kuri miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingengo y'imari yifashishijwe ahanini mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare birimo indege z'intambara, kuvugurura ibikorwa remezo by'igisirikare no gutoza abasirikare bashya. Abasirikare kandi barimo abari ku rugamba bagiye binubira kuba umushahara wabo ari muke, abandi ugatenda kubageraho. Byagaragaje ko rero amafaranga ya bamwe rero ava Kinshasa ariko ntagere mu burasirazuba, kuko rero aho abofisiye bakuru bayashyira rero mu mifuka yabo. Mu kwezi gushize kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yazamuye umushahara w'abasirikare bato ugezwa ku madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 500 ku kwezi. Gusa nta cyizere cy'uko rero iyo azajya abageraho neza, kuko abayayobya rero batigeze bahinduka nk'uko aya makuru abigaruka. Umushahara w'amadolari 500 ku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amafaranga menshi cyane ku musirikare. Abayobozi benshi kandi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavugwaho kutaba inyangamugayo, ndetse aho babonye icyuho bagerageza rero kuhinjirira ngo kugira ngo rero bakuremo amafaranga. Mudiamvita rero numwe mu bavugwa. Ikindi kandi abagize amashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye agaciro mu ntara zigize yahoze ari Katanga baherutse kugaragaza ko rero ubwo uyu mugabo witwa Mudiamvita agirwaga Minisitiri w'Ingabo n'abagenzi be rero bihutiye kubohoza bimwe mu birombe byabo. Umwe rero kandi muri bo yagize ati twibajije aho amafaranga ajya, ariko igisubizo kiroroshye cyane. Buri wese
aza i Lubumbashi ndetse rero na Kolwezi kwirwanaho. Ikindi kandi ba minisitiri bo ku rwego rw'igihugu bahora baza mu ntara zacu gufata amabahasha yabo, ntibaza rero kudutera agatege, baza kwirwanaho. Nubwo kandi uyu mugabo witwa Mugiamvita yemeza ko rero abanyapolitiki bafite uruhare rukomeye mu kuba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitsindwa umusubirizo ku rugamba, abasirikare kandi bato nibo babibazwa kuko amagana menshi yabo bafunzwe kuva mu ntangiriro za 2022 bazira guhunga urugamba. Abasirikare kandi bato baburanishijwe mu nkiko zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakaza gukatirwa igihano cy'urupfu, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Gusa kugeza kuri ubu ngubu rero Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Gikabombo Mugiamvita yemeye ko rero aribo babazwa ibirebana no gutsindwa kw'abasirikare babo, akavuga ko rero aribo babatereranye ndetse abasirikare bimwe mu bibazo bagiye bagaragaza bitagiye bukemukira igihe. Gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yaraje gufata ingamba na gahunda zo kurebera hamwe uburyo abo basirikare baharubwa ibibagenerwa byose kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Mu gihe rero ibyo byose bikomeza kuvugwa, urabizi ko uyu munsi hategerejwe ibiganiro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, nkuko kandi byatangajwe n'umunyamakuru wigenga ukora inkuru zicukumbuye Steve Wembi, ihuriro rya Repubulika ngo se ihuriro rya M23 haba rero hari ibyo risaba mbere yo kugirana imishyikirano iyo ari yo yose na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo M23 isaba ni ibihe? Taka rero tubinyuzemo amaso turebe bimwe mu byo yatangaje iri huriro ryaba risaba mbere yuko bahura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo rya Felix Tshisekedi kandi ryerekana ubushake bwa politike bw'ubutegetsi bwe bwo kugirana imishyikirano itaziguye na AFC M23. Ivanwaho kandi ry'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo ku itariki ya 8 Ugushyingo 2022 hamwe n'izindi ngamba zose ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye AFC M23 kugira ngo imishyikirano ya politike izabashe kuba. Ibyo byose ni bikwiye kuvanwaho ndetse hakanashyirwaho itangazo rya perezida ryerekana ubushake bwa politike bw'ubutegetsi bwe rero kugira ngo imishyikirano itaziguye ibeho. Ikindi kandi mu byo M23 isaba hasabwa kuvanwaho ibihano byose by'urupfu, gukurikiranwa n'impapuro zo guta muri yombi no gutanga igihembo ku muntu wese wafata wanafashe rero ubutegetsi bwa Kinshasa mu guta muri yombi abayobozi n'abakozi ba AFC M23 kugira ngo bizatume imishyikirano ya politike iba. Izo mpapuro zikwiye kuba zivanwaho ndetse rero n'ibihano by'urupfu, gukurikiranwa n'ibindi byose rero bigakurwaho ku muntu uwo ari we wese cyangwa se ku gihugu cyangwa n'abandi bose bashobora kuba bata muri yombi abayobozi ba M23. M23 kandi irasaba kurekurwa bidatinze ko abasivile bose cyangwa abasirikare bafashwe kandi cyangwa bari gukorana na AFC M23 kubera isura yabo cyangwa ubwoko bwabo cyangwa kugirana umubano wa kinyamwuga, ubushuti cyangwa ubucuruzi n'abanyamuryango ba AFC M23. M23 kandi irasaba guhagarika ndetse no guhana imvugo zose zibiba urwanga kenshi zikurikirwa n'ibikorwa rero byo gukandamiza no kurya abantu, kimwe rero no guhiga abantu kwatangijwe ku banyekongo kubera isura yabo cyangwa ururimi bavuga igiswahili cyangwa se Kinyarwanda, hitajwe kuba rero bakorana na FCM 23. Ikindi kandi cyangwa rero kuba abacengezi b'abanyarwanda. Byose rero bikwiye kuba bihagarikwa cyane cyane rero kubirebana n'aba abantu. M23 kandi ikindi mu byo isaba kugira ngo rero ibiganiro bishyirwe mu bikorwa cyangwa se inzira y'amahoro igerweho, M23 irasaba kurangiza ibikorwa byose by'ivangura no guhakana ubwene gihugu ku baturage bavuzwe haruguru. Gushyiraho rero M23 irasaba gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC M23. Ibyo byose akaba ari byo M23 rero ishyize imbere, akaba ari bimwe mu byo isaba mbere rero yuko ijya mu mishyikirano iyo ari yo yose n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa M23. Urumva ko rero isaba byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko rero ikabisaba uburenganzira bwabo ndetse ikindi kandi bagasaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuraho ibirebana no guta muri yombi, igakuraho ibirebana n'ibindi byose byabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ubwumvikane hagati rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikindi kandi by'umwihariko no mutwe wa AFC M23 kubirebana n'ibyo amasezerano ateganya ku mpande zombi. Kugeza kuri ubu ngubu rero ibiganiro bikaba bitegerejwe ndetse ikindi kandi itsinda rya M23 ndetse
n'itsinda rya leta ya Kinshasa bagomba guhurira iduwa kuri itariki ya 9 iduha sori muri Katari. Aha rero bagomba kugirana ibiganiro byimbitse kubirebana n'umutekano, ariko by'umwihariko kubirebana n'inzira y'amahoro no guhagarika imirwano hagati ya FCM 23 ndetse n'ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane, reka mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Munsi iyo video kore kuri subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma ubu wa mbere mu kubabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa gatanu kuri gatanu. Umunsi mwiza kuri mwese n'ibihe byiza mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.